Male, second the alner ke chod gwan ka gat ke ye kon gorero an kan moru ne Charles Kam che ben ke ye ke Monday lesson ne la lat kon ne chang ngut kon to kon ko quarter in one the re run ka the last quarter of the year 2025 to kon go book Joshua wala chan ben ga lesson 5 right there ko du kut ko runter ka Monday right ko kut nyela lug nyela lug wa ken lewo no. Gwa mena right kon ke kui kore ke kui kore tin talk. Ko talk kon ko kor merero. Ke ko kor mi mirel goidero. So kore ngai kon ke tere dien gilis. Mena ancha roti ko nguter kot kore tijet ke ti nong na lia. No. Kalar ke je kon mirel goidero. Gwa dangara ro de ko dien madidi di. Ano. Ko mi ramerel goidero and then belia kangwak be yiglok. No. So most of the time when we talk about death and suffering, like we kono kan dial ka let gwen jengni. But gwa the mena de kon could linga go adi ka position it in ko and kori dial te terka gat Israel. Chika kori ken de ka chola ka kori kwa. And what le te ko kori la ye na ba way nenda kong ba ka wakane kan go bom. Tera michi me nok. And order and Michet can order jalat. Today, I can go Russia. Kamajin go by Ukraine. Today, but I can go Israel. Kamajin go can about Gaza, about Mike. No. The con go to one. We've also heard during colonization, or she British, we mongan lu, Charo Makan, Kamajin go de pin de Majakan. So, but that was can quote the Altato, Chanagade associate could quote Tarka Joshua. Ko kori Joshua kan te jatere Moses chol konga eko kori to let kutke. But we can see the world and wale de kon gwi mon gwi chere mu guri ni let te chala ne te kon. De kon de kor mala kor kot kan kor kumela kor ne ni la jua de kon ka daga didi mu let ken let to kelo ne kan na ka ba muna ba majakan. How is God holy? How is God war holy and the wars in quarter ne te kon not holy? How is that? No. Go go the mene chawe doping go ande the chup loy dan ke je go ego we na kot ala look. Me jira mo ko lok ni chang. Enje no betagra me be moy ke chong kara me be moy ke dwer. Bra me be moy ke chong ba yi kam shoot dur ke min cha kama. Kara min gwan dur ke ba yi kam pek dur ke min che dur. Enye la ram lugo na mo. Chara me lug bel mi che lugo chong. Ko mi che gwan dur kam chong na ke che kam punishment. Ke che dwai ke kwi chung ke kwi dur ke min chalat. Cha gwan dur ke cha gwan lok la bel ke je. In fact, me te ke lug mu lugo chong no. La kam ke ne je loita the long ke kwi ke min go a chalat ko che gwan dur ke kam dwere ke che gwan chung kam chong de. Ino no bo awade kon let kun nyal ke. Ray kori te chater da kan kori tin targa ne ko wi mo na wale ka kwi ko ka kori te kamni ne dwar gwandur ka kan kori te kamni chuang gwan chunga njan raja kon gwa men go kunyal njan la luk nyal kan pinyo no. So mukwen kon ka Genesis chapter 18 verse 25 shall far be it from you to do such a thing, to slay the righteous with the wicked. So the righteous and the wicked are treated alike. Far be it from you. Shall not the judge of all the earth deal justly? Shall when the may janan ji, and order michet can a may de jalat, and order gwen chungni can ji duere, they can deal rup kel, they can deal nakel. Kugo chicken ate de nakel can ate at which a major nor or the jiko lugwa can lu shadel and min chuang. And jen chalarn walk Psalm chapter 7 verse 11 chalarne. God is a righteous judge and a God who has indignation every day. Chawo kut ear lug mi chuang. Ramen luga kangu luga ka chuang. Ka kut milate kangu de laro take a gak ni shanga kwigunga ka kwidurka. Did Choga Jendi work Choga Jendi Bas Bakal Chalar, and the heaven declared his righteousness, for he himself is a judge. Chawe Nil can Nalidial, Chawe Larkan Latkan Chiang Chung Nide,
ko jen point de ajane Luke log ne. Psalm 82 verse 1 till our God takes his stand in his own congregation. He judges in the midst of the rulers. Chawo kot ajane chi nyur rail wag de. Ko jen point de enjera min look ngani enjera min look dur. We mondial ke min look ruage we mondial. Psalm 96 verse 10 shall our say among the nation, the Lord reigns. Indeed, the world is firmly established. It will not be moved. He will judge the people with equity. So wala da jere dori dial. And o kut kwarno kunyal jatin. Kajen kut enje na chi wimon che ramtin bum. Ko jen point ka tele me bi awan. Ko kunyal point de enje ramin bine dia look apart. Ka warga Timothy in the road showing 1 verse kelchelar, I solemnly charge you in the presence of God and of Christ, who is the judge in the living and the dead, and by his appearing and in his kingdom. She Paul chelar guamana and when kamaji lare men yam komyal kane Jesus. Min la Luke ne anything tick kane natin chilu. Luke ne anything tick. So we can continue and go lar ko ne ko nyal gwa me nyala luko. E check de nyala ko aramirel goidero. Dum de go ko rel goidero no mo. Chiko gwa kel mat ken dwer. Ko kui go rel goidero. Tek nyer me di long ka dwer chiko gwa kel mat ken dwer. Ka jen gwa me cher ke no. Chang lar ka kui go ye de e wa tek a palwai pin me di long. Tek a lebit ke me di long ko kui ne ni la jidweri. Ko mede kan dweri chwa palwa mede kan dwer palwa kan erin ji dwere den de ko luin ko kunya la ne ti we de cha tan de ko loy mar ko kut ba chirande mel mar ko kut re dur ka de ko go dwer nyir kunya le as long as chan continue ko morom kon dwer kon bana la ji tar ko no mar kon ko kut ko mi chan dwer chan je pal ko dwer log right ko we can never be friends. Chana de melmar ko kut ngur kon ka kon ne ite look on right kot. See, because that is the only definition of sin. Look ran ga right kot. In the end, wa ka kore kun nyal poinde. But I'm kin rode read ray dur ka de dak ka dwer kel. Ko dwer again kel look kun nyal am chi rode we ray dur ka til dak kun nyal ngu ke je. Ko wo choro do we ka dwer dung do ramakin we ramakin ro do we ka dwer cha dwer ko cha dwer bu ko dak ka dwer kel ko roman choko bakel bas ka janang ro wi dok cha lar for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal in Christ Jesus our Lord. So we pick dwer ka point there, pick dwer ka elia no dung do cha kon mu ka tik cha kon mu ka much bang me cha kam kon la tik medorar re Jesus la kwaran janen so ga jen kui me chet ke no cha laran go chukut point de a wa cho kor che ter ka dwer point de ki en dwer mo a wa mani ken Israel ba ken ji Canaan wi kunyal ka par me chi ka dwer telo ba we ko dwer me dwer ga Israel ba ka lat ka lan me dongol ka no dwer re da ka ne ji Canaan ya la go no bi ka ji en mun ke je me chi ga Israel bo me chi ka pere dwer ka chi ka kan e chi ka ne rik je so ngo da ter kunyal kor ka bo me chi ka dwer so mani wala bare Yesu Kristo de ne shola ran go the moment chana gen re Jesus the chana wo go ro kon ba na ching re dwer mo bu kunyal ba we ka ngo de nyo wi de ri kon ala ji ter de beter kor ka dwer ka so ji Israel kwenken a wa kan ga ja ka ne ti lai lai ko go chi ko kor ko mirel go da ter the moment chicken gien re ko the chicken wala ne tin gwash ka chiang ko du kun yalba be nei to kong nyok ja ka ga Israel ko go ba ka nyok ter ko ken bo no bu kun yal ba ko nyok ter ba ka ga Israel so mo no ko wa ba ga Israel ba ga dwe chen ka dwe la dwe ne dor tun kong tan tie ka no so malar ko ne no ko itero kor mirel go da de ko ran ti ente me chana te ko cholo ide ni chungai go ngula kor mirel go da mo
wane mene bana ja linga goa ka kwa ka mi chane nga yen go kut te ro kor me labra mu lugdwer kene chong enjen lugdwer ka kene chong enjen chal ka kor merel go daro ko kor chunga no nei tin wane itin kong ke dor tin kong te tie ka Israel te kan go kor to wande tar ka kan me kor tin cha lat kon minan ka gwa den to kon lesson ke je en go kor te tar ka menan tar ka gor ko gorano bete ka long la we kingdom dong we o mach ku go ba nga yen jin wudim bum ne jen en jin we jin bum ne jen ke ka diloy ko gor kwak ni che me cha late ne te wal ne linglis ni te yiben ka Africa ke ne rol te kong tile we kan don chu go kan ko gor kwak ni kan gor ko ba ka wi la ke ne rim bum ne kan wi mon no so but any jalaran go mani wala bo kore tin tar ke kan kuilut ke mer ken go goran kwak goran o birano nyol wangdu ken go bai lyak enjen reason mo tera no kore ko ra tele madong but kore te tar ke bible ka te tar ke Israel ke kui go ju kop ke jogo wa tar ko mo chike kore te goro kwak chike kore te goro no ba ka lyak chike kore te goro no power ko te ga power already te ga long already enjen chak ti dial wi mon ti te ga long no de wi mon me de chu de wi mon dong de chak ka de mo ga na te long mo go ka ran no te long de ba mo go dong be display chano bi na bi ga dwal ga je so a kor ko go bete ga mal re dor e chi tel mal go be je be chus re mon e chi je ga kum no enjen ne to no kor ne ke Egypt kenyam che kor to ka ye te jek te cha do Egypt te cha American ga lete jek te kenten no so mi no Israel kana ko ter ko ba longa be jek Israel ter no kor mala kor kot so ne Israel ka jen gwa de dan gur ka no ba wi ba andore dan ken lu ba kum kamal ken ba tieng ken kamal enjen lu ke ja kam ka kenyam no gur je no chicken me chet ka ken ne te la wang ka gat ken lat ke te jek ken moon guren go ba chang ma gwa mo chang ko do ba o nyot re mon mi chet kana mo no wan ji ni chal ke mo kor mirel go do no Israel poinde ter no kor mo kor kot ko mo kor chunga kor mo chal ke kor chunga mo anje ni nom ko nyalen chal ke je no yengu e word kor chi word kor mo na na bang word kor me ter chong anje na lar ma lar ye gwa men o ba koru ne be khasaka bene di albert in change ke change jek ne tin chara din mo ka long en wala bu kun nyal ba korean be ter ka ko be ka kamu be ka kam chung de ne cha mai ne tin la ji jeng ne ko go be look kon look point de ngu look ye go dong mi chi bente ne rang ro de te ga me ga ka kan rame chiang ra ne jek ka rame change jek no bara mi change jek kam chon ga bara mi chiang ra ne jek kam pek ke min jek in chalat chet ko wonte mi chan be ngi ji ka ma ya ko ko bom no abi kwar mi la ko lok be ben be reason be ben wi ko ngu ma jin ogran me ka okta mai ne ka to ba gon hol we ko ka dung do bara mi mai ogran cha ba pele ba an ko cha ogran de mai ba yi company men ba ka min chalat ka dong ba kum no dong ba kum ko go ta ka ogran de chamai ka me cha chum ne ko cha gon ho mai ko ke che na den men jen ba ta ka long ba de kum ke lia be pek les be je ko cha ra me tel mi che dur che nak bang no mo jen ne chal ke mo luko e go ba der ba kam pek de ka ba chong ba chol min la dung de no ba de to ne ken de ko ne ling ne je en go kut look ke je ene ko nal post kon chane take a different light kete gui kon gati chwana kor me la kor kot chwana go par ko kore te tar kare wa gwa ma ken ko je no we dor na we ka mai bang ne de tel mi cha du re kan win mon ken le we dunde cha men ter me yar mitiga company de na de ga employ den de ga ja ga let ka tin dung do me je te ga mi chi lat ka company ka ken wala da gwa in fact chi lo wo to ne jen ko do ne ne la lat mai ya kwa kien kia dongbo chalawa company mi embomin chi kame chalawa use ne jen we la ni ti jek mo wi paltin ramichet ke no mo ba la ren la din la de la du ko jin la gwan ka doro so no mo
chukun nyal chakon pal tin jek tin let kon tin yer kon ne tin kon ka je tin yer kon wi mon ka je ko nyen la lugo puje ndama te ga mi ran jek la wa ko bel kon nyal rather than ramin chi dolat most of the time tente me che rom yen ramin chi le ben ya ga jek then milano ngu chu ko the last situation me chet kana me no so he's working as a judge la rami kameran kana ramin gwan dur ga dwere ka kamera min gwan chunga chonde goy de ne go nta men go kot me te ka palwai pin mi di te ga lebit ka mi di long ko go nok loy de jen go de ne tin cha me de dwere di rit dur ka de kan loy ka kot sometimes che dwere che wone wal che le team mi chiran ro ji mi chiran jen re dur ka mi te tin anje ne ja ya ka kun ma go ka kun no lu ka chong ka jen gwa ma na pal ne kun merel goy de ro kwa din re ko rin te re ka dwere lui ne ji ta lo gwara ko ngan ne ga kel win mo ne ji dak duf tu wan ka par mo di kwa din ni re chani ten chara ji ka no te ka lwang ka tel ka or kwa din ne lang ne ji ano ngan ne ye ano bi ga mo ka ta lo ai ka chang bi o do ben gul ka lo ga ta lo ai ba kwa din ka go chi win mo ne me che ram tin ka lwang du ka nong ne ne ga kel gwara no bi ben tan lo ji ta lo ai kwa din ka le bit ka kana kai lo ai du ko kwa din nokije en go rami chiro da ri durka en go chidwer e chiwo kwa din chi bala nyoko kwen wide sako julo ita loy kwa din ke Jesus in chiliu ko kwida min bi chidwere tinurong ko de liu kwa din kamrare iles ke chaka nong re teka bitekel ko ka gang ko re le ne dial amen.